Kajingkrang kaseng New Trap National Liberation Council HNLC bandan kejiga nisok bat ke sorkar menta kalajan urlong hadin bagi lai parti kelai menjuri ka safe passage ba kinong yalam joko Chelsea kinla bandrung bat yai lai luoj hapo upod sam kari India nak benta ban penkre ya kajingya kran nisok kini ki lai parti bala menjur ki kentup ya ka sorkar India sorkar jalla bat ka HNLC ba kini kinong yalam ka HNLC kinla bandrung ban mi syak jalla nak benta ban penya syakmat ya kajingya nisok bat ni kalong kat kum ke jimpentip ba sadan bla ubami khamat ya ka Chelsea nak benta ban yakren yasuk kini ka press conference kum ban mai phang ka long betik halor ka peace process lena ka peace talk ka be dei bat ka HNLC ba nadu ba ka HNLC ka la thung yang kum tau representative jongka te lam don ki meeting ki bangi lai kendo but kecing tristom jong iba pitaru kum interlokutor jong Steve Holman ru kadai kabal ano senjang hai kani kamenta but hadu menta kabal ala ban ya pendai hapadeng ki la banong pendeng ki lai party kata kemut sarkar kami sarkar jela Meghalaya but ka icer kasang HNLC kalong ban yo menjur suaya ka safe passage ba kin ai no safe passage ya ki nong yalam jong ka HNLC kamtam la dom de yo baru yakin nong yalam shua makin yo banya rung yami lai du sport India nang banyo penya chakmat dia kata ka peace process kumba la tumu da baru lai party kamut ka taka tripartite agreement baladon banya warra eta ka peace process te ka bankong kalong ka menta ka balayo ka jing menjur kadai ka safe passage but alon ini benta long Suwan sih ni kalat sekilat patai kubur ban supentip kendiat di development nama kala jerong kapor naru bala sedang hadu ni kesengi ka pemerintah te kaba ya ka bang apa pentau hi kalong bakasif passage na kalian ka central ka state barka HNLC kala yang menjur mat menta haki nang ni sakmat long kilala ban rung ban mi ban wat ban sa me kala ya por India bu sam de India ru kanang ban penya sakmat ya kata peace process ladang ia kan bukan one shot ceasefire ne kan one shot safe passage nama kani ka konteks menta kala affair kani konteks menta kala affair ta kabumut nakalian ka sarkar ban nakalian ki sarkar ban nakalian ka HNLC kala yang menjur ya kata condition of safe passage klang balada hab ban yakran ni ceasefire unyo ban yakran ban klang ban ya chakmat di political issues political agenda ulan ban ya chakmat ban yakran ni ya kata ta kalong long nadu bang ilaya kendo nama rumla banlan hawala ya ka peace process kamut ka jinya kendo yigi nong yalam HNLC kala jia kilawan kilalek la ya kendo ame kala ai nong kilawan kiwan kilipai no te susim no ba indirectly nadu kitu hipor hi ba la sedang kam ka bala arbanai menta long kala ya ka safe passage tementa long ka ban long official ka safe passage kalong ba kinwan pat hi khaw kinong yalam ki ba khamnolor jong ka HNLC kanang ba ladaki hab ban syong ban sa sini sya po putusan yang India ru kin long lai lui ban syong ban sa ban pentulun nya ka tementa la piong ba komno ko ban kan yakran ya sok ba ka chung si kram ka si supaya ko mangau mentan ba kan ka konteks kala pher menta ka konteks menta kalong ban ya proceed ya ka peace process yakma te kata ka jing yakran habai de ka ceasefire ni ki wegi agenda ki ba ban yakran ru kan dei hadin ka safe passage kanang dalayo syong markhmat across the table min saya syai kita ki ba to kumba la jujia hagi ki banai wala dap ta kamun nagal yang foreign secretary baru political secretary ka Chelsea ki layawan mi RC mesin ban yakendo ya ki beriu jong ka sarkar jela badi ban yakendo ta kamun kita ki la de one ki la de blai te dalayo ka safe passage pot sagi lesi na syong la ban dei haka level jong secretary ru ki la ban wan yang mentah long nyimpal lah banai record ya kata ban ong badu anung kidon long 4 suya hat nomor ka timing kapal long banyak tip lo dikta kan to kata ka pikali fi lesi kala kandai ka second phase jong ka negotiation process nomor yang mentai ka jingya keren ka jingya dialog kadang dai bitang ya ka si passage long habai dei kata boong pi pakala di ka political agenda na ni political issues ki ba haban ya pen bai ta ya kata 4 don kalong no jing kada dom na radang ipe ka kadai kata boong pi ba ka jing mo kata ka jing hi samla ka jing pitar ki samla mi bai kamla banlan bagi ni ka bakasa ka Chelsea fan following ka don ni menda
Tementa lada persyang banora itu ke peace proses kamut ka jela ka haban community ya ki bangim la ban mundur haka por ki bansawan kamtam kum ni ka juk ba mau ke ba khun samla ki suya churum chaneng ka frustration level ka jor longa kabun ka benta te ka ki jingi jonga bang lala ban ya ther ki mak jong jai benri lala ban ya ther ya ka issues jong ka state lemba ka ni ka peace dialogue jong ka signature si bat arli ki sarkar tengah serai lala ampun baik sibun ki kerum keram lemba ka ni peace process kata ki de jingi onong jong ka jela jong ha de ka song sai pi long banyak keran yang kata ka benta ban disband ni channel si ne lawan ka peace process ka ka ban develop ka ban long kum no long ya kata empat don ka level banyak kan lakan di kaban disban la bakan di bakan lang beteng hagawai perkorkom terikam jeli terikam kala laki la wan no syaka mainstream ru long kata ketika subjek ke ba la ban ya keren pad hadir andai hadu ban ong ta question ban disban tengah tarai kampat don ka nu ka jingnya keren la kali yang state government na kali yang Chelsea ngimpat ya keren kata benda kumba ngalong ban kali yang central government ngimpat ya kendo no pila ada pa daga official letter na ka home ministry ba any step needed to be taken habi dai bagani ka peace process na kali yang state government na kali yang agency long pila ban ya chkhma ta habi dai bat ka state government ka bomut ban suang no bat ki authority jong state government tempat don kanu jingi kendo kadang dai bat ki interlocutor level but lala ban sim kata kala ada kejing ya pendai lang state government but interlocutor jong state government but kata kejing kendo kala aja pun palaisin habai dia kata ka rehabilitation kami itu ngimpat ya kan tena kalian government tak asyong everything is prepared tengah tapi long ka jingwan kejing ya kan ka sip proses kamut bau nyawan no kat badan reitang kinong yalam kiban ya don ketilang hagawan proses ya kan ka peace process khmat long tan kita kan yalam te bakin sa hayin la bakin sa designated kam kata ibu ke start sarkar